Saya anak Almarhum. mana ni tindak PK bu. Masya Jangan Allah. PK. Tabarakallah. Kiban ku almarhum pun tamong geno. Nya ni tamong lun pe. Ya anjir Ni kan. tam kalam-kalam ni dino hana masalah. Nu bahas politik Aceh ti ada bu Michael Jo. Kiban dah bahas politik Aceh sedram dua. Ino di saat dah bahas politik Aceh, kamu ganggu ketertiban umum. Kamu mengganggu kinerja-kinerja para pejuang-pejuang partai. Di kiban dah maju ke perjuangan Aceh, ino orang Aceh nali demiki ke Aceh merdeka. Yang demiki li orang Aceh, ino partai berjaya. Yang ke perkara nanggro, ke perkara agama, ke perkara hukum. Yang bah berle gede, yang penting janji urunyan genikmati mentongpeng bulanan daripada pemerintah. Kejut. Yang kiban dah semiki kenanggro, sedangkan yang semiki kenanggro itu yang tim-tim degai. Kapake tidak, hana lun pakai tidak, penin lun pakai ija tidak, hana tamu dakwah katanya. Biasa yang pakai ija redaknya tengku dakwah ini. Tanya penin nak pakai ija redak. Nyo si luar kau ni ija redaknya topi. Ni pakai topi, ku pakai topi tiga ke panjang. Ini fikir nak lun buka. Abu Bandit, Abu Pelum tiat. Nyan mantap Abu. Abu kiban wakil wali negeri. Pane wakil wali negeri lagi Abu Bandung. Ronaldo. You pe ro ya buah. You pe ro payah left mode hanjit left bagian. Jud anak pu je tapi anak masalah. Abu Bandit Pedro. Awai dah. Ronaldo. Pu Ronaldo ema kiban ka pu hanali. Ema to ya. Pegah apa jelas-jelas bacu Ronaldo. Abu Bandit Pedro. Mati digulung mati. Lun duh draw pakai tidak Abu. Sang lun mentong yang duh draw pakai tidak. Bena blok du burung kahap ni nak lun. Anak panina, anak lun pakai. Anak lun pakai je tidak. Kiban juga bro, sehat bila Allah. Alhamdulillah aku berasihat lun. Pajan teman-teman Malaysia. Lo rencana nak ajak kena Kanada. Kiban lepas. Menurut lepas. Banyak ke tim kino lu lepas. Ya anak tim kino lu lepas. Berarti dia ajak Kanada bu. Berarti dia ajak Kanada berarti bejik kinang ron baru lepas. Jangan tak buat ancaman ya Ron. Sabar nak gertak. Pakai ancaman memang lagi nyan manja kedraw juga no. Ilong kerja dan Nabi Abu. Oh kerja. Menyokong perkara kerja, jadi payah pegot ngunduta Indonesia le menyokong perkara kerja. Di kerja luar negeri orang habit work permit. Mau permit kerja kadang habit luar negeri. Kiban tajak kena Kanada. Kalau jak baron ni len. Yang tu ni minta kerja kre-kre salju yur mohron ni nan. Hanjut je abak loan kena. Karena dibatasi. Berarti kamu kurang menjejak. Hanjut. Baru leh menikah. Kan calling awak nang ron. Calling awak nang ron. Calling awak nang ron. Niwa awak nang ron nak cok lu. Kiban ku calling urino lun ku Jawa. Dak mesana urino lun pernah nak ku Jawa. Wahai no di ku Jawa. Ya pi pagi dia ya cek. Kau di. Kalau nak urino ron. Kalau kawin Abu. Loh. Ilung kaput kau urino. Nabi berubah urino gitu. Berarti ron ikut sunah Nabi yang betul. Ikut sunah Nabi. Pun lagi orang Aceh deh. Ikut sunah Nabi. Peng korupsi. Kau ikut sunah Nabi. Sunah Nabi. Sunah Nabi.
Yang purti baneng baju peng harum nah. Purti tengku penan lah. Tengku MPU pua, MPU tengku nu, tengku FPI. Yang ke purti belaga-belaganya yang mengkawin rame-rame. Peng harum tu. Purinya mun menikah tu Ron, masyarakat tu lah menikah. Yang menikah dua lek genap kahi. Lenya peng hasil keringat. Tengku lewenya penena yu mudakwah dega poligami. Poligami laut ta sunah nabi berhebu sunah nabi tang bubut. Sunah Ron nabi na gaya na buba. lo. Ilo ngasai bi di leurino ko meput 8 pi ko hambu. Yang penting na rezeki. Hai kan lagi ke pegak. Katanya makin le anu makin le rezeki. Makin le rino makin mudah rezeki. Myo anak ade dalam rumah tangga. Punya hadir rumah tangga berarti ada baik no muda berarti yang merasa no muda nadi cok kau boh kabeh urusan. Tapi hana bu, pegah berangkat pu jura rata ragam myo galom ke akan ko pade bangka tetap hadi ngem permohon. Tak hadi. Punya hadir Le dak kan? mau si lo ada ko? Oh kan. Mau si lo ada ko? Ilong dua boh mak aku. Oh ya. Oh laki mak. Oh, Lah na rendu pu. anakku yang mayang. Ilong benen aku mayang. Ilong si mak muda mak dro ke si ilong. Nya punuh Oh ke good si again. ilong punuh ke si ilong mak aku. Iba nga bocor rahasia ke le ba video le hoi tu pule urung lah maklon urusi lon bobo ino. Yang ke rahasia ya na buan. Yang ke rahasia ya. Justru bangga ilung berarti ron nan mengaku ron dua boh mak dan mengaku ron nama. Good na long mak na. Good lah ya. Pu ya som demai long memang ilung urusi ku dua boh mak aku. Dua boh mak. Mak muda aku mak ro. Siapa anci keluarga mak muda. Kak mak muda, adik mak muda. Siapa anci ilung. Di ron ko rame na. Rame ron na. Oh, sabo kecamatan lu yang keluarga lu. Ya. Lawunya 85% keluarga lu. Abu, nawak komen pak kan? Nawak komen kan? Nawak komen balu kan? Tak putro abu pura-pura hana galak ke ron ya. Nak pui begah awaknya. Jayu koh lu mau inang ron. Kiban ni begah? Kak putro abu pura-pura hana galak ke ron ya. Ya begah ron hana galak ke lu. Kiba galak na gelong ron nawak inang. Ha? Kabra awaknya. Hai. Dek Barbie sino yung kay laki dek Barbie dia. Mio kono agenyo hanje payah ke dera payah upu matelong le na pertama Kak Barbie. Na pertama Kak Barbie upu matelong le je na pertama Kak Barbie pertama long long nak mau turi dengan Kak Barbie ti Ha? Ba upu matel live lo nyo ba bu ba? Kau na pu. Tujun Anak pu. Kak Barbie kena sapa-sapa ron kadang nak pun nak tanya. Sehat. Ada lu pakon de mana buat saya sanggup. Nyo tengkual marah Panglaut ya. Yang penting menafkahi harus Bang Rodip sama. ya. Harus badi. Pancingnya. Yang penting badi jihana masalah. Be hanadi. Abu nu pe salum dong ke Kak Barbie. Goknya fan berat lon kan. Long ko galak kalon gok yan. Dek Barbie kau dah kau. Nu pe salum lon ba? Beres gok. Enggak sombong. Nambo juga hai. Ike aku dukung macam. Berarti kakak dukung mentang masuk jikiban. Kak dukung mentang berarti biaya pengeluaran untuk acara anak-anak roro lah. Menang. Sumbang lah baju-baju. Dia tidak memberatkan untuk saya dan dia akan menang. Ilum yang nabu aku rezeki berapa. Nabu aku rezeki berapa. Dia gede katanya.
Iban. Monte Carlo. Kajitnya ngengkak putro aju abu. Kup lagak Panglaut, kak putro. Ate menang. panglaut kirim salam ke Putro. Abu Syik. Kak putro cukup lagak urang. Oleh lagak rupa alam. Lagak ati lam. Yan. Apakah aju lagi nang aleh lagak rupa. Lagak ati lam. Abu benu pujolong inoroi babah tadu inoroi bini. Hai Roro ido ido. kan aku naik jaji cok sampu. Bang Jun. Gaji dua aja. Tu Bang Jun gaji dua aja. Benar Bang Jun. Mama ndak buku hido mino tu nak pegangan. Yang biaya urusan Abu je orang kayaknya. Yang kah jelasnya. Pun dukung berarti kan dukung yang petha ha. Mereka nak petha ha belum nak aku baca komen. Hai. Ku Graham nanti. Kiban. Tahu petah saham. Petah saham beli. Kak Putro salim dari Birun. Oh yo nawak pe salim ke Ron Yun. Dari Birun. Kelun. Kang Kelung kan. Belum. Kam Melayu pujo pe hambu. Selu. Oh, Gimana Bu? Kau Kero ni pe salim. Belum tapi be nak laku lah. Bujang lah. Iyalah rugo lah Ron. Rugo lah Ron pejakam yang nutume urinang nalako. Aduh. Kiban long, kibar sate long. Penyokong Ron abu yang nutume. Kata yang penting. Udah long abu yang nutume. Piran mami ni? Tanah saya menang kok manis ni. Manis Ron. Oh, lu. Semua meh kau mau rampas he? Mami dah Ron ilong ku akui. Jujur long ku kak. Ku akui. Mami. Ya cerita luar dalam live-nya. Kuro lain anak gambar no. Anak gambar orangnya ni no. Tapi kah hati timuran pas he terbaik ji tering you alu dro you alu go bagu bang go. Hai timuran ko tering you alu go bang go kirim peng go. Mana peng ka kirim buaya ko nak kirim peng mortu be. Bah menan ni ke DJ u. Tanya tamu syara dia tamu syara dengan awaknya pak katru. Jadi nyo di Aceh. Di Aceh. Ron rencana wo. Yang wo nak pegah ni info kalau nak bu. Iban tahu iko taku le anak murid datuk le bagi. Kan ada mesti nak poron miron karela nabu. Melake permintaan Mbak Urunyan putra permintaan terakhir Ron betul-betul lah Ron bela karena Allah kan berarti rela mati demi membela agama kemenan cerita ji. Kalau lum pegah berusaha tambah video live. Memang lum di poh, lum di poh. Berarti lum kuyo jarah boleh bak makam Mabushi Tengku Shah Kuala dan bak makam Mabushi Tanah Habis. Ya. Yang lum siap lum di kum gantung, pelun di koh taku, pelun di rajam, siap lum terima. Berarti yang permintaan terakhir Ron lah. Permintaan terakhir lun pelai lun kujarah. Ule heboh abu laki permintaan terakhir be dua abu. Heboh mesti. Heboh abu laki. Kau yang pertama hana lun pegah kemungkinan. Ya. Yang kedua. Yang lun pegah yang kedua ngon kelhe. Kelhe? Yang pertama lun kujarah muka bak kedua makam Murungsi. Yang kedua warah muka. Yang kepun bak Tengku Shah Kuala. Makam si Tanah Habis.
dan bak makam kedua orang Syik. Nyan siap lun dikoh taku hana pupu. Tapi menyo awak nyan memang dikejut langkah bak makam Tengku Shah Kuala dan dijut langkah bak makam Abu Syik Tanoh Habeh. Nyan ilun baru kuponten nyan umat Islam. Nyan ulama. Tapi menyo hanggejut langkah bak makam kedua nyan baik jak cabar-cabar. Berarti inan ku bangkang lilun, inan ku lawan lilun. Na 20,000 ro, 1 million ro yudong, lun tidro siap ku hadapi. Kadang kadang tengok hotel kuat laki rah muka bak makam Tengku Shah Kuala kadang hami jejak kadang. Hai jejakan. Ya yang temurka dengan Allah, yang temurka dengan ulama Rabbi, awaknya hai je petau. Ada mesang awaknya dijuk petau kajak. Jak hijrah tigo makam Tengku Shah Kuala. Jak hijrah tigo makam Abu Syik Tanoh Habeh. Yang karena awak melanggar sumpah dengan Allah dan urung ingkari, urung pelikut amanah para wali-wali Allah. Yang maka hang kejut urung nyan jak genang. Panai kerja jak demai, inan kerja ina wabah kira. Inan kenong buduk kadang. Inan mekemat bak pusara nyan kadang mekemat. Kadang pilih kerja gua rumah kadang wabah kira. Kau lempuh tank baneng ni kadang. Cuba-cuba bak makam Tengku Shah Kuala. Bak makam Abu Syik Tanoh Habeh. Yang para awliya Allah duman. Kenapa tak cuba-cuba? Yang kenyang ni lun persyaratan dari lun. Apabila lun wo tengok, yang pertama lun dia arah kubu, dia arah oleh bak kedua kubu Syik. Yang kedua bak makam Tengku Shah Kuala, yang kelih bak Abu Syik Tanoh Habeh. Nyan janji lun. Lun menyokaluh nyan lepa, berarti je digantung lun lam kawarame dan bujut ditak lun lam kawarame nan baik asam-asam. Lun siap ku terima. Yang memang hukum Allah awaknya dilaksanakan, silahkan. Tapi dalam hukum Allah awaknya nilai payah takuh-takuh. Kena Abu Syik. Karena ilun belum melangkih dengan hukum-hukum Allah. Bahpih lun na melangkih persendirian berhad. Dosa lun niba Allah. Hana lun dosa niba urung rame. Ya na lun tenak urung karena kaya tenak lun. Kiban baik ku tenak. Ya itu nak lun dihujah lun, diedit lun bermacam-macam karena hai dilawan lun sidonya kan. Andai saja awaknya dilawan lun, han meribebo akun Facebook lun di blok. Karena hai lawan lun, hai dihadapi lun sido awaknya. Maka hubina intel tokoh yang serdadu perti Islam munafik yang tunduk kurung munafik. Jadi awaknya sampai basmi TikTok lun. Andai saja awaknya berani melawan lun, pakon hai lawan lun tiro pakon dia hapus, dia blok li TikTok lun, dia blok li Facebook lun. Ilun padu ribu akun Facebook yang hana lun pakai. Lebih daripada 1,000 akun Facebook lun pakai. Lun pakai Facebook lebih daripada 1,000 akun Facebook. Tapi hana salah sabuh yang lun menyamar dulu. Kadang si binet sabuh, kadang di blok akun Facebook lun. Kadang si urol heboh itakat Facebook lun. Si urol nalun pernah pegang Facebook 7 boh. Man 7 boh hinan disikat. Maka jika mengaku kedua aku yang terbanyak le akun Facebook dalam dunia ni hana orang lain. Tok Abu Syik tidak. Dan Abu Syiknya kon pengecut. Kon jak pegat akun palsu, jak tenak gop, hina gop, kun ke gop, hana. Nyan tipe lu. Golom 3 lun pernah ku menyamar bahpih bak TikTok. TikTok mentan padum ribe boh, padum retuh boh nan akun Facebook Abu Syik urang gasin. Padum pluh boh. Tang retuh boh sang akun Facebook Abu Syik urang gasin o TikTok. Awak minta viral dum edit Abu Syik, edit gambar Abu Syik. Nyan mandum tengok aku berdepan. Neno je ka edit hana apa-apa saudara laju. Silakan laju edit laju gambar-gambar lun hana apa-apa. Tapi nama saya aku berdepan. Gambar lun tu dia edit ngero ni goina. Kok ngeri ke awaknya. Gambar lun kena si dia edit ngero ni na.
Kak pajan-pajan tajak tanya bak kuburan Tunku Syah Kuala okey dik. Tajak tiga ngabu untuk tengok abu. Tidak tu inopa. Nova tajak tiga rayon tu. Dan wo nabi haba abu nak lak cok luninan. Hai hampulain walaupun anak terus ke tempat terus tengah jalan rau. Setengah rau. Kau menyejak bak makam urang malingan kon buat mayang-mayang payah suci tubuh dilek. Yang suci tubuh nawai tu ile bijro. Yang baru je tajak kenan. Tanya yang nagih nawai tu tajak kenan apa ya coba-coba tahu rumah tengok kat sedek tu. Yang gebi bala tu li Allah. Apa dah coba-coba makam yang kalau je age tim dakir mana haram jadah yang pernah diangkat ke Umar bin Khattab. Nak dengar? Dah muka-muka nak kak ya. Nah dengar hotel tim dakir mana yang diangkat ke kepu diangkat. Rabbi naudzubillah min dalik ulama Rabbi ke kamu retuh go ka aku tena ai hana lago hirut babah aku. Semakin ku hina urang dalimnya semakin ganteng rupa aku. Abu be emosi. Kon emosi. Kenyataan ku berhelum semakin ku lawan para antek-antek Yahudi dum. Antek-antek Islam munafik yang penghancur agama Allah semakin gagah rupa lu. Semakin ganteng ho hiro ku gero ku mentamah ganteng. Hana go hirut babah aku. Hana ku lagu cukup. Hana ku lagu nyo ku lagu ji. Ku lama rabi dia aku. 3 minggu saja gebi tempo dah hanya laknat gebi ya Allah. Ike mertuh go kaku hina aku serapa di. Tapi laknat bertubi-tubi ya tu hawaknya nago gebi. Pakon hana gebi gelo. O ta preh le thaba le. Hana gebi long piu-piu le. Kamu pluh thun ka aku preh. Ilon pi siap ku terima memang nyan ulama Rabi yang lun hinanya. Siap lun ku terima tu merka daripada Allah, dari Allah. Siap lun terima berangkapur daripada Allah. Siap. Mentang siap lun terima. Namun yang takkan kenyataan urung munafik, urung dalim, urung pebelu agama. Urung pelikut ajaran Islam. Urung pegaduh peduli senaru Islam yang keawaknya nyan. Man bagian-bagian sebahagian urung munafik yang hana dituri yang toh ulama Arabi, yang toh ulama Su. Jadi hana itu kadi dibedakan di antara duanya. Dan Abu na urung pegah ron pak kan? Ron ko brahi nyemar awak me embolayan pak. Temenan. Hisau? Nyemar pemain bola. Sonan? Nyimar. Kiba lenani. Nyemar. Pemain bola ya. Panai satu biji yang keput tu. Anak main bola katanya. Haji no pupo kainan. Nyo kapo kai tengok tujuh. Tengok tujuh. Kasi tengok tujuh. Bengok. Cuti kerja bu ah. Panai cuti perah lewatnya beli kafe ke. Kue hero beli peng kafe awaknya perah kaku. Hello kau beli kafe perah. Kafe beli kilo mungkin ma ngon awak ngon ma ngon ya. Yang perahnya awak perahnya ngoyah kafe. Ibayu kau sih ini nak. Kayak pegah ron kok garang na bu pegah ron kok garang kok ini kok itu tapi lo kok kalan ron hana pi garang. Kok manis nih. Malah kok berak manis nih kan. Garang kiban. Begah garang ya dengan bun dari begah haba. Kok garang padahal kok berak manis nih kan. Boydo medan tiba. Ni pegah abang lu tu ka jatuh cinta tu. Yo dah sih. Nauri nang ke ben pegah haba ring awak jatuh cinta corona bu. Ban pegah haba ngelung mentah. Pegah haba ngelung mentah tapi. Dengan aku jatuh cinta corona tu. Dah nak pupu. Jatuh cinta, napu ambil jatuh hati, menyuka jatuh hati. Menyuka hati yang kawan tu. Kan?
Jadi buka dengan pajana temu lo Malaysia. Rencana lon barosa bu dalam awal bulan sa cuma karena berhalangan na acara air mo lom pesu lom ke belum put abu lom pre liru raya berarti balik mak liru raya gue balik. Luhur rea nyo. Nyam nyo hana kepe jarwaki ya bu. Luhur rea puasa. Liru raya puasa. Pan belum he ujung belum he ke puasa belum put. Nah liru raya kan. Nyo hana halangan sapu. Tapi mga ino ya ce bu. Lo mga urasa ino. Ay mga kibahan mga inang road ino. Kibahan mga inang road. Yang pertama mga inang road tu dateme dengo azan siuro limonggo. Yang kedua tu dengan keluarga. Yo. Kan mudah lom nang roro dah bu nah. Mudah dumpu mudah. Barang murah ini tu. Agak hati pre ke kamu ino. Mana nih baca bakor hana nih. Pre. Mang kemang ada dengan teh pre. Tak Mekah nak kena pajak aja no bu. Tak Mekah nak kena pajak anak ya lilit tu. Kage jawab. Jawab aja Mekah sembarangan. Gawat sih ya. Berarti di Jawa dia je Mekah orang kepak. Oh di Aceh tempat je Mekah ni lele nah. Nah lele. Aku berak makmu ni Aceh nuwo ti ah. Nuwo ti aku makmu ni Aceh. Pani dia late deman inu. Pani dia late deman inu masyarakat Aceh. Ulama ide hai. Ulama di samping ulama jaga urung mekat. Pani gak late. Ulama ke puji hodro ke batai kampanye. Yang menyuta pegah tu ba ulama tu cegah tu tiat awak gubernurnya mate mah hai. Wate tu tayu jak petiju ba ulama Aceh. Yang tayu jak petiju tayu culok penan penan bubulukan dalam punyu. Lepas ni tihi. Hana dene tihi. Allah, astagfirullahaladzim. Hai bu. Jadi kan yo tak jangan kau tiket padu. Tiket berangkat ke Kanada padu. Tiket berangkat kena murah. Yang lu depu tiket lebih kurang 15 juta. Nai laki pendunya kan, Benjamin nah. Bila ke Benjamin ni no 100 juta. Jadi 15 juta lah. Ada peblo dan belang. 100 juta kalau ke paspor kaja tak melancong tapi hanya terduk itino. Tak melancong di bulan hanya lebih. Kaja miyo na syarat tak melancong na. Miyo na syarat tu kalau nak jah. Nadon. Miyo long jah nanti nampung apa? Kutem ke bang kutem dampung. Kutem dampung. Ilo mana hendron ni undang te alo hendron luar adahan. Ubo bana helo. Perlu Abu bakri bebang karak-karak panen kakri iron. Nu bagian dah teki miyo na lebih nijuk kawak lon becu. Aduh bagi-bagi je harkat. Bumu Allah ubirai di. Hana masa dia bibi mungkinnya hana masa bibi mungkinnya. Harus nubi si bakri dah je kurang. Hai kuali harkat. Boleh harkat. Ilung kalau bila bangsa bila macam hinaan macam ku serapa demi kebangsa ku demi keagama Allah baik reli ku nang roce. Yang masa kalau ke harta balik lo hana ijuk harta li pejabat. Mungkin mengsaboh lah kopi lebih dah harta. Iron kalau lebih dah harta jadi lu laki bacu baron selaku lo orang putu habu. Bukan ni harta yang lu harta Fir'aun. Tapi Fir'aun main kalah ya cek. Ya tapi kan harta adu kaya cek. Tapi le kaya cek lahir diikut ajaran lagi mesti Fir'aun nah menunjukkan harta. Rumah harta. Orang biasa tengku ino ke pelumah harta ino.
Ino beda begah rakyat biasa, rakyat jelata mengaji kan. Ino tengku pendakwah, ino harta diploma, ino bak media sosial. Nah yang pegah lom. Nah yang pegah lom, baik pegah kamu tengku hana masa depan. Apa hana masa depan lemah habis dah kerah anak murid yo minta sedekah. Minta sedekah puak kena bak daya, truk bak daya kena pergi sedekah milik. Belo tanahnya, belo tanah je, you wakaf, you infak bak masyarakat Aceh, na'udzubillah min dalik. Waktu gemi infak li bangsa mulia, gemi minta sedekah buat bangsa mulia, pergi ke hak milik. Ino punya betul-betul tengku dengan karena Allah, waktu gak minta sedekah kan kita nyong le panepeng pe kerja. Yang punya tengku dengan karena Allah ke pebubut. Tapi tengku karena rupiah memendung minoi pebubut. Peng-peng harum dipajau minoi tung ke sedekah. Hai je bayi babai tul mau sebab nona ulama yang kia. Hana payah sembayang dia yang napeng je bayi juga baitul mal. Dan na tengku piang je pegah halam. Allah je tagok. Nah kan? Nah puhana ya. Nah yang pegah Allah je tagok. Menyahana pegah ini. Diploma bukti. Baklon na bukti ilung kong buat pegah-pegah mentong. Nah ilung hana pegah-pegah mentong. Hana kata fitnah dari lun. Mandum yang lu lawannya para kaum munafik itu. Para kaum jahiliyah. Setiap yang lun pegah membandung terbukti no. Ino hana lun pegah apa lain. Yang segolong di gubernur Aceh nyanjuk ke Jawa. Nah pernah lun pegah. Yang hana lun pegah apa lain. Yang gubernur Jawa Aceh no kaidu di Aceh kayaknya. 2 bulan awaknya gubernur Jawa lun pegah. Kiban? Mio nulih membahaskan tentangnya nawan direkam. Jadi kan ipegah kelung bermacam-macam dugaan ini cina. Apa di mana tak kena awaknya. Tak kena orang jahil tu guys. Yang jahil tu guys tak kena. Yang hana jahil apa saya tak kena gegop itu. Kanyo saban hitam. Tapi hana saban mandum le aku neng tu. Pikiran cara tu lah lain buna. Yang kun urang Aceh saban hitam pikiran beda-beda. Hana saban hitam hana saban. Kadang hitam tigam ji mengkilat hitam, kadang hitam tiagamnya hitam kelabu. Kadang tiagam ji kina kuning jagat. Panina saban saban hitam hana saban. Saban. Tapi warna hana saban. Saban. Yang nama saban. Bila getik pi di ikut. Hana ikut pulain. Hana saban warna, makaji hana saban beda. Cuma kun urang Aceh. Bak komen roll nawak delung aku. Nawak kan kelung nama komen roll. Mandum alhamdulillah tino hana pi mutabo pi mutidro pi. Hana mutidro pi yang anti gedenya tino alhamdulillah mandum urang jero-jero tino. Cedera lun yang bahagia ban Bandung kemungkinan hana lun jauh salim. Bek nerai ati cedera mudah. Yang kon sombong. Bek nanggap lun untuk sombong. Lun hana pernah sombong ngon bangsa aku. Yang ngon bangsa dro bilo hana pernah lun pu sombong dro. Bahpi sebagian bangsa lun kadang sombong dengan lun hana masalah. Ya ilun hana masalah kenapa kon kena ilun kujak bilo tepak kuduk bilo punggung. Ya hana pernah ku ganggu kehidupan gop, kalau pernah ku ganggu ketertiban umum. Perkara melawannya hak lun. Kiban baik kelawan lun suaka politik. Wajar saja lun ku berpolitik. Kau yang mana? Ya. Moga kami menan abu baik mengganggu ron trip thai ron putra nak lanjut juga. Laki dindo nabu. Bersehat tapi pemuda rezeki ni nan. Ya. Cik ban juga jit lun puluh bak cedera je. Ada masalah. Kiban apa kah? Nu tebit. Yang Laki dindo. Terima kasih yang menan beri dat juga putro. Semoga Allah melindung pada Allah. Dan bersihat-sihat Nabi, bersihat keluarga memandung, bersihat pikiran, bersihat badan. Yang tagai yang lun sampai. Jut terima kasih juga putro. Teman hana sepupu dro nang sapa. Dua orang guna birin aku. Nak tamu gosip dua ada bunte boy birin. Lalu minta rina tu. Pakah aku tengok pemasalah mah ada birin. Birin gampang lun je birin nah.
Birun kampung luluk semua. Mandum seluruh Aceh yang kampung lun mandum. Ilung anak kuat pilih Acehnya Aceh je. Hana bagi lun. Kan rono ni Bangsa mitara baru mulia Pak Long. bangsa Aceh Abu lun tetap bangsa lun. Hana lun anggap ni mitara baru kecuali. Pak Long yang kibani rono perlera baru yang kaya, yang tari, yang bahai Ya. nol. Nah, jadi pengen tanya. Mita wa inong gelun ba ilung ni do mancung mita yang pese becu. Menansi tebak lung urang gatin mita yang kaya becu. Kibat. Oh, ni kagak enggak apa. Yang kebelah di Nabi. Giu ketunan. Ya. Nya ko amanah Nabi. Mana salah? Ya. Nyanyi dah pegah amanah Nabi. Sunah Nabi dung ke pegah kai sunah Nabi tapi but sunah Nabi ya nak but. Berat-berat kaya penimita karena kamu no ibirin nggak tinggal sintar. Bibi dia. Kota juang penena, kota juang ku kaya-kaya urung. Kanina ko tinggal kamu no. Hah gasin. Ana pu gasin harta ana pu yang baik gasin hati. Artinya yang boleh bukaya kon harta bukaya. Hartanya tiat tegai gebili Allah, tiat tegai kecok oleh Allah. Siat gebili Allah gepur singgahkan tegai tiat tegai. Jit tak gunakan, jit tak gunakan kecok pulang li doa Allah. Tapi menyukaya hatinya, katanya sabi-sabi kaya hati. Nah, menyukaya hartanya golong tente, sempurna kekayaan bapis kaya harta golong tente sempurna. Dong pekrang anak kemunlun je. Kiban? Dong pekrang anak kemunlun je. Oh, anak pula. Yang betul. Yang ke pokoknya ba abusi yang baik laki mengon perak sagai menyo cicak sabuh raga abusi udah. Kamu kalau peduli kan won untuk tabak kan. Kanya ke sebab yang bereng. Ngatin kon abusi urang kaya. Ilmu betul-betul nandri abusi. Padumboh cuco dan kemiskinan hidup lu. Anak ku abu nanilun urang kaya. Kon kaya anak kaya ketin ku sebab. Sesuai. Ilung ni pegah busi ya busi pas rupo busi namanya merah pun namanya merah. Sang na cucu ku sang 8 atau 12 droi na cucu. Kenyam na. Ya, tapi lo mau kalian secoro dengan kemunlun. Kibat? Ji carang di bagian agama ni. Carang di. Oh, panda ilung hana agama hana got carong bagian ilmu akhirat. Betul. Tapi tahu inom yang je di puno kampung lain tengok tenan kaji di puno bubut lian kaji alih batang lain. Jaru sabun taurinang kan, demi taurinang paling setidak aji kan. Begitu purno anu sebab urinang yo ibu adalah madrasah pertama untuk anaknya. Betul. Ya bu. Yang turi huruf pun kan. Jadi demi taurinang ya kayaknya nerona yang turi huruf. Betul, ilung ku peti. Kenapa kau ni ku peti? Karena berdasarkan ilung juk kubut kon dari tengku. Mamnya pegah bak lun ku gurenya anak ku temi ajak dengung gure lun kedua orang si lun. Nyan gure ku ilung. Hana lun mu gure bak orang lain. Hana pernah lun mandung tanya teu kubut lun bak orang si lun siapu. Ibu adalah madrasah pertama untuk anak. Tanpa karya ku ba urung si, ilun kedua urung si ku gure lun. Urung si ku ilun yang purno bet, urung si ku yang purno wakaf mendengung tajwid ini tu, mandum ilung urung si ku purno. Hana bagok, kasip carong daripada urung si. Na tamat kazamar Quran padunggo, baru ulun ginta. Kitab bak tengku lain. Menyebut ilung dari dasar urung si ku. Hana bagok. Maka ilung kujuk pegah ilung kedua. Waalaikumsalam adikku Walidin. Dipegali Walidin. Assalamualaikum kakakku dan abangku. Nah dolung ina. Nah, pai di ada pai di yang Iban Walidin sehat. Pedibireun pat. Iban Walidin sehat nah. Yang labang ron sehat nah. Pak Jino.
Oh berarti Kak Bereh menyogen Tutor undang Imran Pasal. Turiro dengan kumundun. Imran Pasal na di balon ni. Sehat sedih. Anu kafe dukun yan panen na di balon. Ada pancuri saruk mata yang. Ada di balon. Kai blok lu. Kau pancuri saruk mata. Alhamdulillah melaki bersehat tadi nah. Dia aja hedu. Dia hedu lawan Abu Si no peh tu grupu buat video live. Peh grupu Abu Si ni no mana empat dengar. Bang menan ni dia Abu benak perumun hai. Bang menan ni ron urung kok gak rakai sebenarnya jiwanya ya pancing-pancing ron ya pepanah ron ya pegah ini ya pegah itu. Ron but ron ajun mitara sekinan. Kirim peng kena ke kulung. Kita minta rezeki. Kan lebih ni hanabi ka kana ka menan cerita ji. Pernah lah paksa lu. Nomor rekening tolong kirim yo nak kita. Al Farid Tibanci. Jero temu di luar Aceh je si An. Bereng. Abu Medan, Medan Jakarta, Bijeng Lawung yang siap ru darahnya Abu. Kiban Bijeng Lawung. Bijeng Lawung siap ru darah kamu. Bijeng Lawung nyak ban kon. Anu Lawung napa dumpo itu. Angke bahmanan ke dewaknya ben nak fikir kawaknya ni ron. Bahmanan waknya tipu panaron ni komen begini, komen begitu nak icah ron. Sebenarnya awaknya galak ke ron tapi kan perleron belaen juina. Kau boleh lu buku temena, bukunya buku je. Nyan yang boleh awaknya karena di sana otek ku temena kaico video pegat sikit video. Ya, makasih perle pancingannya. Jadi ron ben nak perumun bahmanan ni kita awaknya. Ron but ron aju. Yang terbetul ji nya awaknya kabeh malai karena kanyata mandumpu yang dah berah. Mandung ka menyata ada kugure awaknya pi 100% kon 100% 10% betul yang dah berah. 10% betul kenyataan yang belum pegah. Ini pegot ma gelom. Kata biar mah dia nak kum politik aja. Nak kum politik ini sekarang tu lama. Gimana aku tejut? Belak edit. Bah. Okey. Politik ya aku bahas ke perkara ulama. Ini ulama kagak pegot partai. Jut. Okey, terima kasih beri itu. Jut kak betul. Terima kasih. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka walidin menan ni lek.